Potpredsednica vlade Srbije i predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, otvarajući konferenciju na temu eliminisanja svih oblika diskriminacije žena, izjavila je da u sprečavanju nasilja nad ženama nisu dovoljni zakoni i institucije, već aktivnost svih građana. Mihajlović je rekla da Srbija ulaže velike napore u pogledu unapređenja rodne ravnopravnosti i smanjenja diskriminacije žena i dodala da je do sada u zakonodavnom i institucionalnom okviru mnogo toga urađeno. Pre nekoliko dana imali smo slučaj ubistva žena i govorimo upravo o tome da nam se to dešava i da je to pored nas. I moje mišljenje je da ne samo država, nevladin sektor, mediji, nego mislim da svako od nas kao građanin, kao građanka u Srbiji moramo da damo svoj doprinos i moramo da se borimo protiv nasilja. To znači nije dovoljno da država donese samo zakone, nije dovoljno da mediji samo izveštavaju. A čini se da nije dovoljno ni kada se otkrije identitet osobe koja seksualno uznemirava jednu ženu. Ako se uzme u obzir da je optuženi za seksualno uznemiravanje još i bivši predsjednik opštine Brus, inače član vladajuće partije, onda su žrtve nasilja, u konkretnom slučaju Marija Lukić, uglavnom prepuštene same sebi. Slučaj bivše sekretarice predsjednika opštine Brus podigao je čitavu Srbiju na noge, a njena priča i dalje nije dobila epilog. Na jučerašnjem suđenju predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka nastavio je da, prema rečima Marije Lukić, bahato vređa nju i svedokinje, zbog čega je suđenje prekinuto. Marija Lukić je navela da je do sada zakazano ukupno 5 ročišta, da je suđenje odloženo 4 puta, a održan samo jedan pretres. Međutim, tom prilikom su, prema njenim rečima, prekršeni Ustav i zakon jer su novinari izbačeni iz sudnice, iako javnost nije bila isključena sa suđenja. Da li će, prema rečima advokata Marije Lukić, ovaj predmet izmestiti iz suda u Brusu i omogućiti nepristrasno suđenje, saznaćemo u narednom periodu. Za Slobodnu televiziju, Milica Strahinić.